All right, okay. Ngingafaka ukuthi sibonge ngisabelo ngingichairman we-CC ya la Sigangeni ka youth development. Ngathanza ukuvusela wonke umuntu. Sibonge naleli lisuku lelihle. Tingle ngisho ukuthi silendele si-sponsor sephu lesesibe bangani bethu iminyaka leminyenti Hub Utility Stores. Ngaba nje kubonga kakhulu ukuthi basinike lokutawuhlanganisa naba bamfana leyabagcwele lana. Bese ngiyachubeka ngibonga nebatali bebamfana basesigangeni for kusilethela abamfana ebumatimeni nasebuhleni ngoba esikhatsini lesinyenti nje besinako ukuhlushwa timvula but bokuke ukhanze bamfana baphasi kwema-umbrella baphansi kwema-plastic just for the love of football. Lokho kungaba ukuthi ngicinise amagama ame kubonga nje whosoever lo supporter lokudlala kwalaba mfana every stakeholder. Ngibonge nasemangweni, ngibonge nebaphathi from e-office kaHoho kusupporter through every platform. Siyabona iyavela ku under ama-socials akaHoho nako lokho nje kungaba kubonga. Siphinde sibonga nje kubambisana nawo wonke umuntu kusuka kubo Rafela bo coach bala ama team lesinawo kungaba nje cishe ngilokho. Ama-challenges ntolo lenihlangane nawo ikakhulu maybe 1 2 3 lenihlangane nawo nisadlalisa le midlalo ngabe kube yini nebe ukuthi kungaba inema-recommendations longawacela kulabo longafisa ukuthi nababona le-video beve bese sebabambisana nani lo. Okay, kuma-challenges okay kukhona lama-challenges lesingete sawathini lawa la natural la kufana netimvula lokusibangela ukuthi ema-games ethu esikhatsini lesinyenti abe delayed but ke kuloko imvo lesingete kangakanani sayithini but ke bese kuba kuqela kulama-challenges ngcinamba nje lesivame kuhlangana nawo sisadlalisa ikakhulu kubathanzi bebhola laba coacha labamfana ukuthi sicela ukuthi ngayo yonke indlela ngaso sonke isikhathi bazamele ukusibambisa ukuthi ibhola nje esikhatsini lesinyenti inema-rules nema-regulations like ibusako. So kungaba kuqela nekugcizelela ukuthi asesizameni ukuthi kiko konke lesikwendako sikwende according to kulandzelela lama-rules because I think ezisigangeni nje sidlalisa ngalana ama-challenges ethu esikhatsini lesinyenti kuba ngilawo nje ukuthi sekunema-conflicts in between bo-coach nabo Rafela nani kani lana lesikubuke kakhulu it's developing bamfana labancane more than ukuthi sesifuna ema-results noma seku-competition. Otherwise ngingaba ngiloko nekucela ke ofisini ukuthi bamane basibambise etimfeni letifana nema-cases lawo lamancane la there and there kusibonisa ukuthi senda njani because sigcine nathi sesithatha tinqumo khanze ukuthi leto tinqumo lesithathako mase kuthiwa tiyalandzelela kukhanzakala ukuthi sekukhona lokhu iloophole lokuvelako. Kungaba nje kucela ukuthi i-office lisonzele ekudlaliseni nasemidlalweni yethu lisivakashele lendeloka naloka taba ukuthi le bhola yalabamfana ibe mnanzi ichubeke njalo. This is the only region where I've seen the youngest match official. I think I'm estimating to the age of 11 or 13. Seven whereby sibona some bullying to referees. How do you manage the balance to encourage these young ones to join the refereeing team with confidence? Because the boy was not the only one. I think 3 or 4 of them that I've seen officiating today. Nenda njani ukuthi ni bakhutsate ba uneartheke sibabone bachubeka kanje. Okay, thank you. Kungaba kucala nje ngikubonga kunanga emajaha nje lafana nabo Celmusa Phiri la sibuko kulabamfana labancane ngobe lana nje sikhuluma ukuthi kukhona labachubekako
bayachubeka nale refereeing yize bakile nabo bashaywa njengoba esibona even ukuthi vele boRafaela bayabhulishwa, but-ke solo bakhona la. But esikhathini lesinyenti nje lokwenta labamfana lokuba-encourage-ako bayalandzelele le refereeing ngilokubuka lesibuko lesikhulu lesifana nabo Mbuyisa nabo Phiri, bese-ke ngekubuka-ke kwemajaha cause nabo Mthobisi bacala babancane yabo. Kungaba ngiloko nje naloko ukuthi-ke ezudlalisa le bhola uhlale ukhona la tinkundleni kusita labamfana noma engangiphi material lonayo for training maybe noma for motivation. Kuba ngiloko nje esikhathini lesinyenti.